Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan aku memberikan salawat, jadi untuk ibaratnya aduh rapi lebar panjangkan hanya salawat sehingga rapi melafalkan karena waktu aduh mengizinkan. Jadi barangkali sehingga melafalkannya si aduh berkenan, mohon kirone rapi diperbanyak maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ali sayyidina wa bibina wa syukrina wa malasina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum sebang wene bangke meh wali alek waris sing mangiring rajo sehari uti dawejin tenek diame malafal kenau sapata salawat mangebapi tua sapata duo sing asiu salami maaf kenami. Untuk kedang salamu angkum betingkah-tingkah singanandong badaro-daro basile salang kale duo sorak basorak sakuliling amalan rajo sehari di paur-paur tenek bina salamu yere mangan nebi ayu singa ngakurang mangakenan mina singa arau rubia mangarang bungo lapis melapis tilam pandan ataengan rajo sehari. Sudul pihak bangke dasipun pihak singa bekajo melapa padang-padang ngatar yawa alai melengkul dapat disigai pasen dapat dintungi bisuan minaman no dituntungan minamatut salah nedul pihak bangke maisipun pihak singa bekajo apa padang-padang ngatar yawa alai singa ngai kau atas bauru kau mai anak kau 5 tafan di bean sama mewu senau sakene paruntungan di barat enen setelosi udielai kau pada ulu mai sesewane bapa nato pitua adat papusako tubotak krisar meleng bano sauria sri samporono adat ulau rasul safano disuruh lentu melengkol di telepon lentu balancang tegok mina di batin pain yang mesawa di basulume besulu mata balal begalang gange bata sevel bantun tepayan anak barot pain labu apalet tangasuk dari paguno teba pahayan me samorita kayone Tuhan Rabbal Alamin nialeng asau nevano terjali Adam tene unen-unen judune Hawa berkembang nevano mene ita turunan Adam malafin turunan Rasulullah mengebak kembang isi alam judu bejudu hamba Allah ngamat damo pegawai negeri cio melabu ame karajo kantor tematan penah memang cari sebu-sebu anak ame mengatur ngai se pura-pura anak oi burung lahapang sado senga sado mimel padu miron demas olapang masofa mata melebel satu kajang satu penyamba burung dewano bijaksano abiha balang ita sadaya joko naik anak oi iko jangjangyo naiklah si malapurai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.